Salibonani mthwakazi omuhle, siyalamukela njalo kwesinye isiqephu sethu sezindaba kumsakazo we-Citizens Movement Radio. Namhla kungoLwesibili 2 kuMpalakazi ngomnyaka ka-2025. Indaba lizethulelwa ngikhethiwe. Ngesikhangela indaba zethu ezihamba phambili namhlanje kumsakazo we-Citizens Movement Radio. Umkhankaso wokhetho lwasenkulumane uqhubekela phambili. Umhlonitshwa uMakamire uphawula ngokuhlelwa kwemali okwenziwe ngumthuli Ncube okomnyaka ka-2026. uMahere uthi abafundi kumele bafundiswe ngempilo yansuku zonke, lalokhu kuzabaphathisa nxa sebetshile isikolo. Ngesikhangele indaba zethu ngokugcweleyo. Umkhankaso wokhetho lwasenkulumane oqhubekela phambili kulandela ukungenwa kumuzi ngomuzi okwenziwe iziphathamandla zebandla eliphikisayo kuviki ephelileyo obekugoqela u-Eric Gono lapho etshengisela usekelo lwakhe kulowo ukhankasela ukungena uRodney Tjele. Ukhetho lolu lukhangelelwe ukuba lube khona mhla zingama-20 kuMpalakazi ngonalo umnyaka. Kuqhubekela phambili ukukhankasa lokho kwenziwa lithimba elikhankasela uJele lapho bexoxisana lezakhamizi mathupha ukuze bezwe lokho kubakhathazayo kanye lalokho abakukhangeleleyo. Intatheli zindaba yomsakazo we-Citizens Movement Radio uKhuthi Maponde usipha imininingwana eminingi mayelana ngalo mkhankaso. Kulumane by-election has drawn this attention as it is uniting progressive, genuine opposition supporters in the alternative democratic citizens movement. All hands are on deck. Honorable Tjele is emerging as the constituency and community's favorite. His campaign is heating up on a daily basis. The community is rallying behind him in numbers. Rodney Tjele's nomination has been unique as he has been discovered by the community, and on 20 December, the community is assuring to deploy him into parliament through the ballot. Bulawayo task force leaders including Eric Gono, Honorable Tsepiso, Honorable Stabile Mlilo, Councillor Bruce Melimoyo, Honorable Shoko, and the Nkulumane constituency citizens task force leaders are also in solidarity, drumming up support for Honorable Tjele. This is a historic by-election in the history of Nkulumane constituency and Bulawayo as a province. The issues affecting Nkulumane is unemployment, poor development in infrastructure, deteriorating healthcare and education infrastructure within the government management. Honorable Tjele is promising and assuring the community transparency, to be a good servant leader with integrity and with good governance. His election manifesto is good and noble as it is citizen-centered, God-centered, and community-centered. As the journey to the 20 December by-election continues, we will be giving you more updates. Ilunga ledale lePhalamende emela iChirezi Central umhlonitshwa Europa Fatso Makumire usesole kakhulu ukuhlelwa kwemali komnyaka ka-2026 lokho kumenyezelwe kuviki ephelileyo ngungqongqoshe wezemali uMthuli Ncube. Umhlonitshwa uMakumire uthi ukuhlelwa kwemali leyi akukhulumi ngodaba lokuswelakala kwemisebenzi ebantwini abasha kanye lokusebenzisa imali ezakuthuthukisa amakhono okuphila kwabantu abasha. Ake simzweni echasisa. Hapana chembwa tenzi vararira mutakura tauya tine tarisiro yokuti nyika yosumuka, mabasa omuka, varombo vosimudzirwa nekusumuka kwemaindastry, asi huruko dzaitwa nhasi gurukota rinoona nezvemari richitaura taona kuti isu mutero wasimudzirwa we-VAT kubva pa 15% kuenda pa 15.5. zvinoreva kuti chose chatichatenga muzvitoro, chose chichatengwa navanhu vari kumaruu, vari kumaguta, pose panotengwa upfu, panotengwa mupunga, panotengwa usavi, zvinoreva kuti mutengo wezvinhu izvi unenge wauti wedzerei. Saka zvinoreva ndezvekuti vatengesi vanotengesa zvinhu zvose izvi vanowedzera mutengo kuti ivo varambe vachita profit. Saka
anoshatirwa nezvizvi munhu nje uri muruzevha, munhu nje uri mustreet. Saka izvi zvinongoreva kuti upenyu huchatiomei mugore ra2026 ratakatarisa, nekuti mutengo wezvinhu uchange uchikwira. Tibva ipapo zvinoratidza kuti hapana chakanyanya kuiswa mubhajeti ra2026 nechekuita nekuwanikwa kwemvura mumaguta. Hapana chanyanya kutaurwa maringe nekupedza dambudziko rekuputika kwemasuweji mumaguta, asi bhajeti riri kuratidza kuti riri kunyanya kundoongorora nokutarisa masettlements matsva ari kuplanwa nehurumende. Tobva ipapo tinondoona kuti bhajeti rinochekuita nerechidiki riri pasi pe1% of the total budget. Zvinorevei isu tine mayouth atinoti iwo ndo ane the most critical demographic crisis, that is the unemployment. We were expecting this budget to come up with solutions, to come up with measures to create employment for the young people. Tichitobva ipapo muchandoona kuti bhajeti iri panyaya dzekundobetsera marombo atingatiwo ma-social safety nets rinorenja between 4 to 5% of the national budget. Zvinorevei hazvina pundutso kana kuti hazvinyanyi kundobetsera vaya vanhu vatachitarisira kuti vanga vachibetserwa vakwegura venyu vane makore ari pamusoro pe65. Saka harisi kundobetsera zvakare vanhu vane urema. Saka tachitarisira kuti bhajeti rinofanira kuuya richinorerutsira vanhu mararamiro avo. Nyaya dzezveutano, gurukota rinoratidza kuti bhajeti riri kusvika paAbuja Declaration, which is not true. Budget iri nyaya dzezveutano riri pa9.7%, which is below the Abuja target. Saka zvinorevei hakuna tarisiro yatinayo yakanyanya kunyaya dzezveutano, hakuna tarisiro yatinayo kunyaya dzekuwanikwa kwemishonga muzvipatara. Saka bhajeti harisi kuuya kuzobetsera murombo, riri kuuya nemutero inouya kuzoremedza upenyu kuvanhu vari mukati menyika ino Zimbabwe. Saka tinotarisira kuti pachaita hurikuredzi, hurukota richagamuchirawo zvichemo zviripo, uyezve kune mumwe mutero wauya wokuti pose paunobhadhara Netflix, pose paunobhadhara Starlink, unenge wakubatirwa mutero. Saka izvi zvinorevei ma-content creators achange achibhadhariswa mutero. Pose paunoita zvokubhadhara zvepamhepo unenge uchirohwa mutero. Zvinongoreva kuti upenyu hucharamba huchioma. Kunyangwe navamwe ma-content creators vaya vanga vachangosumuka vakupinda mukutereswa vachiri vadoko. Saka zvokwadi hapana chiyambo. Owayemela eMount Pleasant edale lephalamende kanti njalo eligqwetha uFatsai Mahere usememezele ingatsha zemfundo ukuba zenabise izinga lokufunda ukuze kuvumele abafundi bazi ngempilo lapho sebeshiye izikolo. Kusicelo sakhe uye wathi abafundi kabafundiswe ukuba kubhadalwa njani imithetho, amalungelo abo nxa sebethe baboshwa, ukwazi ngesisekelo sombuso, ingatsha zikahulumende, imphumela yokwehluka kwempahla ngemva komtshado, ukubhala okufisayo lapho sudlule emhlabeni, kanye lokuvota, kanye lomsebenzi wamalunga edale lephalamende lalabo abasebenza emakhansilini, lokufunda ukuthenga impahla leminye nje imithetho abaphila layo insuku zonke. Umsekeli kamongameli kahulumende webandla leZANU-PF uConstantino Chiwengwa uqhubekela phambili ngokuhlasela umqhashi wakhe. Enkulumeni yakhe asanda kuyethula ubechothoza kakhulu labo abasebenzisana lomnangagwa abaziwa ngokuthi izigananda ukuba baveza imali kanye lemota zikanokusho ngemali abayithola ngokuthengisa izembiwa zelizwe ngentengo ephansi bethengisela abantu bokuza, kanti njalo kumele bathathe leyo mali bakhe amafektari kwele Zimbabwe ukuze kube khona imisebenzi. Uye waveza ukuba labo abashushumbisa ngezidakamizwa bayaziwa kanti njalo kumele baboshwe. Ake silalele ingxenye yenkulumo yakhe. Tikutaura mapurisa nevose vanoshanda navo vanovabatsira pabasa iri, vanhu vemutemo
vemutemo shandisai mutemo musina kutya kana kusarura kunzwa kuti uyu mwana wangu waChiwenga uyu aita aiwa mjeri. Hapana anonzi uyu anoera uyu munoisa mjeri akangokanganisa chebebedze munovharira. Ndokuti discipline ivepo. Kurwa nedambudziko rezvinodhaka kusunga vese vari kuunza zvinodhaka zvacho vari kuunza zvinodhaka zvacho nevari kuzvishandisa. Kunavo vanenge vachiita vawandaka, kune vemadhiragi, kune anongofuma achingonyuka kuti ndaane mari pano, chivakai mafactory kana mari dzakakuwandirai vanhu vaone mabasa. Chivakai mafactory acho kuti vanhu vaone mabasa. Asi ndoda kuti kwamuri imi vechidiki, hakuna munhu anochauya kuno achizovakira muZimbabweni basa, ringava refactory, ringava remumining, ringava muindustry, kungaa kutourism, kungaa kukurima. Ari kutouya kuzoswa kutorera zvinhu zvakachenda kusha kwake. Ngokusenjalo inkulumo kaChiwenga isiyamukelwe kakhulu yilabo abakumabandla aphikisayo abathi lokho kukhulunywa nguChiwenga yikho bekulokho kukhulunywa libandla eliphikisayo selokhu uMnangagwa wathatha intambo ngomnyaka ka-2017. Izakhamuzi zithi uChiwenga uyalwazi udubo lwemuli yakoMnangagwa kanti njalo nguye wabafaka esikhundleni ngokugedula umbuso, kakube nguye njalo oza kumkhipha uMnangagwa ukuze kuveze iqiniso lalokhu akukhulumayo. I am Lecturer Mwanaka, an ex-political prisoner and a political activist. As citizens, we call on Vice President Constantino Chiwenga to step in and remove Emmerson Mnangagwa, whom he put in 2017 via coup. All over the corners of the country, there is growing tensions and criticism of Mnangagwa's leadership, which has failed to address the country's economic and political challenges. We all know that Mnangagwa came to power in 2017 after a military-backed coup that outstayed long-term ruler Robert Mugabe. Citizens argue that Mnangagwa's legitimacy is questionable and that he has since ruled with an iron fist, suppressing dissent and opposition. The current government lacks legitimacy and is out of touch with the people's needs. Sokulesicelo sokuba kudilizwe iqembu elisebenzisana lebandla leZANU-PF elizibiza ngokuthi iZimbabwe Anti-Presidential Criticism, leli libikwa liye lavalela enye indoda ngokungekho emthethweni esolwa ngokuchothoza uMnangagwa. Kulombukiso obhodayo emakhasini okuxhumana oveza leli qembu lingaphandle kwenkamba yamapholisa yaseMbare bezobika ukuba balethele indoda emapholiseni ngemva kwenkulumo yakhe. Olwela amalungelo abantu u-Obey Shava kanti njalo eligqwetha usole kakhulu leli qembu lapho athe uMnangagwa kumele akususe lokhu angavumeli ukungabi lomthetho elizweni. Esinye isiphathamandla kubandla eliphikisayo uPhasho Sibanda uthi lesi senzo kasikho emthethweni njalo silobugebengu. Uye wasola ukuba kungani uhulumende esithi ubamba umthetho elizweni kodwa evumela izinhlakalo ezinjengalezi. Izulu elinengamandla izolo kusihlwa eGutu liye ladiliza isikolo seHunduza Primary School. Izulu elinengamandla kanye lomoya omkhulu kuye kwaphephula uphahla lwamazenge okuchiye lesi sikolo sidilekile njalo sesilunxuwa. Amatitshala kanye labazali bafike besethuka ekuseni lapho bethola isikolo sesimoshakele.
Ungqongqoshe okhangela ngezokwembiwa usekhuthaze bonke abenza ezokwembiwa ukuba bananzelele ngesikhathi sezulu lapho kuba khona ingozi eziningi njalo balandele iziqondiso zikahulumende. Usethe kukhona okungagwemeka njengoba sekuke kwaba lezinye izingozi selokho kuqale ukuna izulu leli. Uye waxwayisa ukuba ukugcwala kwamanzi kanye lokunyikinyeka komhlabathi, ukugalula lokunye okungenzeka ngenxa yezulu elina kakhulu kumele bakuqaphele laba abasebenza kwezokwembiwa ukuze bangazitholi sebesengozini. Uye wakhuthaza njalo ukuba kwenziwe uphenyisiso oluqondileyo ngomsebenzi phambi kokuba basebenze, kanti njalo nxa sekuthe kwaba lengozi kumele kumiswe umsebenzi. Amapholisa asebophe onogada ababili besetheswa icala lokubulala lelokuzama ukubulala eDGL5 mine kwelebubi mhla zingama-30 kunyanga ephelileyo. Usomlomo wamapholisa uPaul Nyathi uye wathi laba onogada uMbekezeli Ngwabe kanye lo-Elisha Mashwayi badubula abantu ababili ababezokwemba ngokungekho emthethweni ngesikhathi bekhulumisana labo. UNgwabi wetheswa icala lokubulala lo leminyaka engama-24 uThabo Ngwenya, kwathi uMashwayi yena wadubula lo leminyaka 19 uNkosilathi Moyo wamlimaza. UNgwenya waye wabhubha ngesikhathi ethwalelwa esibhedlela kanti uMoyo ulimele kabuhlungu ngenxa yokudutshulwa. Abayimbayo babika ukuba laba onogada bakhulumisana kubi lalaba ababili ngesikhathi becela ukuba kukhululwe umngani wabo owayevalele ukwemba ngokungekho emthethweni. Usomabhizinisi waseChina uKishi Jiwao uye wadonselwa enkantolo yaseHarare ngemva kokuba etholakale elemali engange-192,000 edoleni leMelika leyokusolelwa ukuba uyayishushumbisa kanti njalo uyidlulisa ngokungekho emthethweni lapho esephula imithetho yezemali. Uye waphiwa isibambiso $1,000 emalini yeMelika kanti njalo watshelwa ukuba abise ipasipoti yakhe. Amapholisa ambophe ngesikhathi besenza umkhankaso abawubiza ngokuthi Operation Pressure Valve lapho bejonge ukubopha bonke abashushumbisa ngezemali. Endaweni yakhe lapho asebenzela khona e-Alexandra Park, abaphenyayo baye bafica amaphepha atshengisa ukuba angama-receipt le mali engange-192,575 edoleni leMelika le okusolwa ukuba uyayishushumbisa. Umshushisi wecala uthi umsolwa wehlulekile ukuchaza ukuba imali uyithethe ngaphi kanti njalo akazange alandele iziqondiso zomthetho webhanga elikhulu laseZimbabwe ubezibhadalela yena mathupha. Obethungamela ibandla eliphikisayo kweleCameroon u-Anisit Ekene obhubhe ngesikhathi evalelwe kanti njalo lokhu sokudale udlame lokungazwani kwezepolitiki. Umndeni wakhe, amagqwetha kanye leziphathamandla kubandla lakhe bamemezele ukuba uye wabhubha eYaounde ngemva kokuvalelwa amaviki. U-Ekane waboshwa mhla zingama-24 enyangeni ezimbili ezedlulileyo eDaula ngemva kodlame olwabakhona lembhikisho lapho kukhethwa umongameli uPaul Biya. Uye wahlangana lamacala awetheswayo okufana lokuzama ukuketula umbuso kanye lokuhlosa ukuhlamuka. Umndeni wakhe kanye lamagqwetha bathi ubesehluleka ukuphefumula kanti njalo ubengatholi usizo olwaneleyo kwezempilakahle phambi kokuba adlule emhlabeni. Ngesikhangele kwezemidlalo, iqembu labomama lebhola lezandla elaziwa ngokuthi ngama-Gems benelise ukuba bathathe isicoco kuhlandla lesine emidlalweni esanda kuphela e-Celtic Cup Tournament ebidlalelwa kweleScotland. Abanqobe kulo i-tournament izizalwane zaseGhana kanti njalo balandelwa iScotland, kwase kulandela iWales kweza iZimbabwe, kwalandela iNamibia kanye leNorthern Ireland ekugcineni.
Iqembu lakobulawayo elikhulu lenguqu iHighlanders sebeyale isicelo sikaWicknell Chivayo sokuba kuqashwe uMwaruwaru njengomqeqeshi waleli qembu, kanti njalo iholo lakhe lokugcinakala kwakhe bekuzabhadalwa nguye uChivayo. Kunkulumo yethulwe izolo kusihlwa, iqembu leHighlanders lithi lithole isicelo kuChivayo kodwa basenqabile lapho bethi iqembu sebelomuntu wabo abafisa ukuba athathe lo msebenzi ngemva kokulandela iziqondiso kanye lalokho okufunwa yileli qembu. Ukuziphetha lezi indaba kumsakazo weCitizens Movement Radio, nanze bezihamba phambili. Umkhankaso wokhetho lwasenkulumane luqhubekela phambili. Umhlonitshwa uMakhumire uphawula ngokuhlelwa kwemali komnyaka ka-2026 okwethulwe nguMthuli Ncube. uMahere uthi abafundi kumele bafundiswe ngakho konke okwempilweni okwenzakala nsuku zonke, lalokho kuzabaphathisa sebechiye isikolo. Siziphetha lapha lezi indaba.